Ay, aloke, ibinika nabempemele bes ikar Mateo. Binti wa menganda, John memengwe dong dong. Oh, la 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 ki, amayu wa amala he mampoda. Oh, la 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 ki, amayu wa amala he mampoda. Ikele nkan so man mur aloke mbo alole e ongi ntong long nebe angel we me bayem le ko ayen iyeli na yeli pem lele mnganga abagal ni maten imut me sonwe won wa ye gambuwe ibere baba walum bon ba jo maseme bana baba wae bon ba jo nchiba Jana na ba ni la mani wa da te na hangu kuwe mame amani utala kusogo baba da te na hangu ninga ye mahab amani utala kusogo baba da te na hangu ninga ye mindang amani utala kusogo baba da te na hangu ninga ye miliba amani utala kusogo baba da te na hangu ninga ye dun amani utala kusogo baba da te na hangu nasi abi yibla yankule hila jama ambong iniye linjo inkuwe kale yon pam nilengira nyambi yonko yaga che bayem liko nyo ingi anyib inku wang we mere ubege kaha kena ipam bisugwe Jana na ba ni la mani wa da te na hangu kuwe mame amani utala kusogo baba da te na hangu Pam ipendi lela kwendem pambong manyaga nyo ipendi timambega maeba banti munukar puwe di long ni mao Jana na ba ni la mani wa da te na hangu kuwe mame
De long ni mao, de kobele, le nyang le kera ang, de ka huwa he, jam ni jam lilin lo na besang, di e mu kere. Jam na ma ni la menu wa, da de na na wu de wa ni de. Go e ma be de wa ni de. Ama ni wa kala so ba ba, da de na wu de wa ni de. Ma se din hongol be job kale yom pam ni lenge ranye be yon ko ya che nun ni bes menwe de kanyi masu to hoyale de henga ning yes ning ye ikal jana ma ni la menwe da de na hangu wa ni go e ma be wa ni so ba ba da de na hangu wa ni ni ye ma be wa ni ama ni o kala so ba ba da de na hangu wa ni ni ye mi na wa ni ama ni o kala so ba ba da de na